6 sebab kenapa korang wajib apply ansuran dekat All Gadget. Pertama, trusted dan berpengalaman. Ramai customer sudah lulus phone dekat All Gadget. Korang boleh baca dekat Google Review. Kami ada 2 cawangan, satu dekat Bandar Seri Permaisuri KL dan Puchong Utama Selangor. Kedua, zero deposit, zero penjamin. Tak perlu deposit, tak perlu guarantor, tak perlu kad kredit. Yang penting ada hidden charge. Ketiga, proses mudah gila. Hanya perlu IC depan belakang dan payslip 1 bulan terkini. Hantar soft copy melalui Wasabi. Tak perlu print apa-apa. Keempat, lulus sepantas 24 jam. Staff kami respon laju dan friendly. Tak biar korang tunggu lama-lama. Kelima, ready stock. Lulus je ansuran, korang dah boleh ambil phone. Tak perlu tunggu lama-lama sebab semua ready stock. Last sekali, free gift banyak. Setiap kelulusan kami akan bagi banyak free gift supaya korang balik dengan senyuman. Nak pakai phone dulu, bayar kemudian. Kerja kami sekarang, tim All Gadget standby untuk bantu korang sampai dapat phone baru.